ikaze nanone muri iki gitondo mwaramutseho banywanyi ba Kigali Rio News. Reka tubahe ikaze ndetse tunabazaniye update shasha n'ubundi nkuko twe twabasezeranyije ko mu kiganiro cy'ubutaha turi babwire impamvu AFC ifasha kurwanya FDLR ku bufatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko tubasobanurira rero reka tubanze tubajyane kuri frontline tubereke uko imirwano ihagaze uko biramutse. Turajya muri Uvira turebe ibyakozweyo nyuma yuko ku masaha y'umugoroba hinje abasirikare ba Force Republicaine aho baje gukora igisa nkaho bareba buryo ki bacunga umutekano ndetse bakaba bakwagura ibice bimwe na bimwe byegereye umujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi mu Minembwe naho imirwano ikomeje kuba mibi ku rwego rwo hejuru, ariko magingo ya icyizere kirahari kubona yuko AFC ndetse na MRDP twirwaneho bari gukora akazi katoroshye. Magingo ya icyizere mushaka mwakigira, ariko reka mbonereho kwihanganisha abagize ibyago muri biriya bice, kuko barenga 100 n'ubundi bamaze kuhasiga ubuzima mu bitero karundura bimaze ibyumweru 3 nkuko twari twabatangarije. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye, ndetse tunyarukira no muri Nord Kivu gacho tumenye uko situation imeze. Bakunzi bacu nta kindi tubasaba no kwicara ni minota mike cyane yo kuba tubahaye izi updates ukamenya akantu ku kandi. Nta kindi rero musabwa no kudutega amatwi iminota mike, ariko nkubwira we wahisemo kubana natwe kugushimira ubufatanye bwawe, ndetse nawe mushya nta kindi usabwa no gukora kuri subscribe. Banywanyi bacu muduhe like bura icyo zifasha channel n'ubundi ni Google itanga recommendation tukamenyekana, ndetse natwe bikaduha imbaraga mu gukora ndetse no kubagezaho updates. N'ubundi nk'ibisanzwe ndi Damien Umugisha, ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe inshuti John. Waramutse Akeye neza. Waramutse ute? Eze neza. Abakunzi bacu tubaherereze hehe rero bwana abishuti, kugira ngo dukubite tubangura. Icyo twirinze ni ukubatinza, ni kugira ngo mujye mumenya updates bitabatindiye nkuko dushaka kujya tubibakorera, kugira ngo namwe mujye mu mirimo itandukanye. Reka duse n'abahereza muri implement isa naho ishyizwemo imbaraga kandi inshyashya ku ruhande rwa FARDC bivuga ko hari kuza ingabo zidasanzwe, ndetse ubona ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba muri kara gace ka Uvira, kuko iyi Super Okoka ni ubwato bunini cyane buri gukura abasirikare muri kara gace mu gace ka Karemi baza muri Baraka ndetse na hano za Uvira. Urumva ko ni support idasanzwe, kuko abasirikare bahaza ni Anaconda, kandi imirimo bashinzwe ubundi dusanzwe tuyizi. Ni gake bakundaga kugaragara mu mirwano hariya, ndetse wumva ko bavanze n'abahibu. Urumva ko ni support ikomeye kandi zishaka kuzana muri kara gace, kugira ngo byanze bikunze habe impinduka, cyangwa se bakaba babona ko hari imbaraga nkeya ku buryo hari ibyo bashaka guhindura. Urumva ko iyi ni support ikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC. Yes, nibyo. Nyuma yuko n'ubundi ubona ko haje abasirikare ba Force Republicaine, nibo basirikare ba mbere mu gihugu cya Congo. Ubona yuko ibintu byakomeye, ndetse umugambi ukomeye n'ubundi n'ugwa Kisekedi ni ukugira ngo aba ba MONUSCO ingabo zizaza kurinda uno mujyi, gahunda bafite ni ukuba bafashe bafite ibice byose byegereye Uvira, ndetse ubwo navuga territoire yose hafi yose ya Uvira byanarimba bagakuramo iriya Plaine de Ruzizi, ariko ku ikubitiro barashaka gufata Minembwe. Ni nayo mpamvu imirwano ikomeje kwisukiranya, niyo mpamvu wumva hari gukorwa deployment zitunguranye kandi nyinshi. Ubona yuko hari ikintu nyine basa nkaho bari gutegura gikomeye, ariko nkubwira ko umutekano uramutse ari mukeya muri uno mujyi wa Uvira. N'ubundi abaturage bakomeje guhura n'uruva gusenya, aho bari kugenda bamburwa basahurwa, bigaragaza ko n'ubundi Maimai yamaze kuvumbura ko AFC isa ku isano yakwinjira mu mujyi. Nubwo ari gukoramo deployment, ariko ntago yebewe ko AFC isa ku isa yashaka kwinjira muri uriya mujyi yawinjiramo. Ubwo rero sinzi uko situation biri bugende, ariko icyo nakubwira cyo
nuko magingaya ubwoba ari bwose mu baturage bari mu mujyi wa Uvira nyuma yuko hagenda habonekamo abasirikare bagiye batandukanye, ndetse nakubwira yuko hari ibikoresho bimwe byari byavuye mu mujyi wa Uvira bikomeye, ubona yuko biri gushimwa ngo hakurya i Burundi. Ubona ko n'ubundi abasirikare bahari ni abasirikare bafite umwitozo wo kurwana amaso ku maso, ubwo nyine biteze guhura n'abakomando ba AFC. Urumva ko hari bucu wambaye muri ino minsi hari bucu wambaye. Urabona ko n'ubundi Kisekedi yavumbuye ko AFC n'ubundi abasirikare bakoramo hari abakomando batazanamo iby'imbunda, ndetse n'uwazanamo imbunda yaba ari imbunda wenda ya pisto, kuko ubona ibikorwa bigenda bihabera nyine bafite ubwoba ko harimo n'abandi basirikare utamenya. Aho Neva we yivugira ko ari Red Tabara yagize ubwoba ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko n'ubundi afite ubwoba bukomeye. Akaba ariyo mpamvu bazanye abasirikare b'intoranywa b'abakomando barwana ku rwego rwo hejuru. Ubwo turi buze kureba ibiri bukurikire, n'aba AFC turabizeye ni abakomando koko kandi barashoboye. Yego, ni ikigaragara ko tarava kuri aka kantu yuko byanze bikunze baje ari nko gusa naho baje guhangana n'amakuru yarasa naho afitwe mu minsi iri imbere. Bigaragara ko M23 nayo yari hafite support imbaraga, kandi nabo yari garagaje ko ifite special baje muri kara gace. Urumva mu mirwanire hariho impinduka ubwo bari kubona arizo zituma basabye umusada umeze gutya, bakavuga atende ibintu birakomeye byahindutse, hatabayeho support ushobora gusanga hari aho dutakaje. Kandi biranavugwa ko muri iki gitondo ko muri kara gace ka Minembwe abasatiragayo basaga naho hari uduce basa n'abigaruriye kandi bifashishaga hari agace kadatuwe k'amashyamba. Iravuga ko M23 yakoze ikintu kimeze nk'umukwabu ku buryo yabatsinsuye. Ubu bivuga ngo ko bari mu nkengero za Pwezero. Urumva ko ahantu bavuye ni kure cyane, biragaragara ko iyo support yari ikenewe ku ruhande rwabo. Hari ibintu byari biri guhinduka. Hoya nibyo, nyuma yuko bamaze kuvumbura amakuru akomeye ko Kisekedi ashaka ko MONUSCO yinjira muri biriya bice Minembwe yose iri mu biganza bya FARDC. Urabona ko AFC nayo yasaga nkaho yaboroheye, ndetse na MLDP twirwaneho bari gukora akazi katoroshye. Noneho bari gusya batanzitse, nta bintu by'impuhwe, bya bindi by'impuhwe bagiye bagaragaza ku rugamba. Urabona yuko ibintu byahindutse ku rwego rushoboka. Rero sinzi niba twajya muri Nord Kivu tukareba impamvu nyamukuru, tukagaruka mu bikomeje kuba ku mirongo y'imbere y'urugamba, tukabarajyana mu duce n'ubundi imirwano izindukiyemo muri izi saha. Siko bimeze ra? Batugeze muri Nord Kivu, tuze tubabwira impamvu ikomeye AFC yiyemeje kuba yarimbura FDLR. Ubona ko FDLR iherezo ryayo ntiryaba rigiye kurangira. Byanze bikunze FDLR urabona ko imigambi bafite bayubahirije, uretse ko FARDC simpamya ko yayikuraho kuko ni nk'umwana wayo, ndetse utari na mutoya. Ubona ko ibafatiye runini cyane. Nk'ubu urebye nka Nord Kivu urasanga deployment zose zihari ari za FDLR. Urumva ko yabazibiye icyuho, aho bakabaye bamena ingabo nazo zikanababana nkeya. Bayifashije FDLR igice cya mu majyepfo cya Uvira bariho basa naho birundira, ariko urumva ko FDLR kugira ngo FARDC yemeze ngo irayishenye ni ikintu kizava kure cyane, kandi ubona kigoye kuko yacengeye mu bintu byayo byose. Yes, tugeze muri Nord Kivu, tubwire ko imirwano ahantu ikomeje kuba muri iki gitondo. Tuze tubabwira ibyatangajwe n'umuyobozi wungirije w'ihuriro rya AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi, wo bita Bertrand Bisimwa. Tumuvuga ibyo yatangaje. Yego, agace naberekezamo kavugwa muri iki gitondo cy'uyu munsi ni aka gace k'ahantu bita Rumbishi ugana Ishanji. Aka ni agace hano Shanji, ni agace karimo imisozi n'amashyamba, ndetse hari n'ibirombe by'amabuye. Bivuga ko hariyo Mayimayi na FDLR zisa n'izikorana n'ubundi. Bivuga ko zagabye igitero. Hano Ishanji ni centre nini irimo isoko muri iki gitondo cy'uyu munsi, ariko byabaye ngombwa ko M23 hafite ibirindiro binakomeye, kuko nigenzura icyo gice cyose. Ahandi ifite ibirindiro harimo intera. Bavuga ko yabakomejanyije kugera ahantu defense zabo zari ziri, bagasa naho bazitaye, kugeza ubwo
n'ibice bigana ahantu bacukuraga basoresha mu birombe by'amabuye y'agaciro, bivuga ko nabyo babashije kubitakaza bitewe n'igitero bagabyeho M23 basa n'ababashotora. Yes, nuko byifashe naho imirwano ikomeje kugenda ibera, ariko reka tubagezeho impamvu ikomeye yo kuba uyu AFC igiye kuba umufatanyabikorwa cyane w'u Rwanda mu kurandura FDLR. N'ubundi nk'uko nababwiye, ni umuyobozi wungirije w'ihuriro rya AFC ushinzwe ibikorwa bya politike n'imiyoborere diplomasi wo bita Bertrand Bisimwa, aho yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya kuwusenyera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubwoba bukomeye cyane bafite bw'igihugu. Burega magingo yayo makumyabiri yabaye Repubulika cyane. Uko byagenda kose urumva ko nabo bakeneye umutekano wabo wihariye. Oya, barabatinya. Noneho mu kiganiro na The East Africa, Bisimwa yashimangiye ko AFC n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko ibyo bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike, kandi ko ubwo bufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitike yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi, kugira ngo ingendo z'abanyarwanda n'abanyekongo bambukiranya umupaka barimo abacuruzi zigenda neza, no gukumira ko FDLR yakwambuka umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igatera u Rwanda. Dore ukuntu yabivuze, yavuze ngo hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba ubufatanye. Ubufatanye bwacu buriho kubera imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mujyi kubera ibibazo bya FDLR. Yakomeje avuga ko mu rwego rwo kwisigasira, FDLR yatangiye kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amafaranga ikuramo ikaba iyaguramo intwaro, kandi ko ikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze bakwirakwize ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire. Ibishyira umutekano w'u Rwanda, ibi bikaba bishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bisimwa yatangaje ko muri uku kwiyubaka kwa FDLR, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuyiha ubufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko ko kuva AFC M23 yatangira kugenzura ibice byegereye umupaka, yafashe icyemezo cyo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwisenyera. Ubwo urumva ko ari ingamba bafashe. Umuyobozi wungirije wa AFC yasobanuye ko kandi ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka ubahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage n'impande zombi, aho yavuze ko iyo batabereka ko ari ndakemwa mu bibazo byabo, bari gufunga umupaka bo nk'abanyekongo bakabihomberamo. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe bitaga Exfar, n'abanyapolitike bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Yishinje babanje kwiyita andi mazina arimo LDR, LIR na PARIR, ariko maginga ya ubu ni FDLR nk'ibisanzwe. Bwana Bishuti, urumva ubwo bufatanye buri buhindura iki mu mutekano, kubona ko n'ubundi bitari bworohere AFC gutsinsura FDLR iri muri biriya bice, bitewe n'uko cyokoza njyewe icyizere mfite n'ibyishimo mfite n'abasirikare iherutse gusohora bari buze gukora akazi katoroshye, kandi nizeye yuko bivuga ko FDLR yagabye mu bice byose. Urumva ko kugira ngo barandure FDLR birasaba ko AFC n'ubundi yakwagura
igafata ibice byose, kuko nakubwira ko FDLR yabaye nk'umwana muri leta y'Kinshasa. Yego, gusa ariko ntabwo inshingano zo kurandura FDLR ntabwo bazishyira ku mutwe wa M23, kuko M23 ifite ikintu irwanirira kizwi n'isi yose. Rero inshingano zo kubagerekaho biriya kiriya ndumva ari task ya FARDC, kuko niyo yabashyize mu mfuruka zose. Niba barageze ku rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu, ntabwo M23 yajya Kinshasa kujya kubajogorayo cyangwa ngo bakureyo. Byanze bikunze ni akazi ka FARDC nk'igihugu, ni nabo musaraba bafite, bizanabagora bishoboka kugira ngo maginga ya sinzi nimba wumvishije neza. Bertrand Bisimwa ashyizeho akadomo ko bagiye guhangana na FDLR ku mpamvu zo kwirindira umutekano, kugira ngo hatazagira abaturuka mu bihugu bitandukanye. Urumva ko ari ku ikubitiro bavuze FDLR, ariko urumva ko bari buhite barwanya na ADF kugira ngo barinde umutekano wabo. Kandi koko birumvikana, ntago waba uturanye n'umuntu, aha umuntu muturanye umwanzi ari hari, ngo noneho uwo mwanzi ntumukure mu rugo rwawe ngo wizere yuko ufite umuturanyi mwiza. Kandi urabona ko ubuhahirane ubundi nibwo butuma iterambere ribaho. Yes, reka rero tuse nk'abava kuri ibyo tujye aharamukiye imirwano. N'ubundi ni ibisanzwe, ni mu Minembwe, ariko mu bice bya za Bicumbi n'ubundi ni ibitero biri guturuka na za Mutunda na za Bidegu, cyane cyane biri kwitsa aho bita Rwitsankuku. N'ibitero biri kuba, ariko icyo nakubwira cyo MRDP twirwaneho na AFC bari kwitwara neza. Urabona ko umwanzi bamujahaje, bagikosoye rwose. Ndetse ubu tuvugana harimo abari kubyina bishimye kubera igikorwa kibayeho muri iki gitondo cyo kuba nta mwanzi ugicaracara cyane muri kara gace ka Minembwe, kuko baberekeje mu cyerekezo kimwe. Namwe muduteze amatwi ni mwishime, ariko munasengera biriya bice kugira ngo intambara zivemo. Mbonereho no kubashimira tutarambiranye. Rero ngizo updates zari zigezweho kuri ano masaha. Reka tubifurize guhirwa mu byo mukora byose, ndetse no kunogerwa na gahunda azanye. Murahishiwe mu kiganiro gitaha, tubaha update mu gihugu cy'u Burundi, hari ibyo turi gutohoza, ndetse tunababwira ko twibagiye kubabwira ko Bwana General Neva ari kuserebura kuko yahawe inshingano zo kuyobora. Bwana Bishuti, izi nshingano Neva yahawe urabona ziri bumufasha iki? Icyo zamufasha cyo byanze bikunze, we nk'umwanya abonye arumva ko yenda hari icyo biri buze gukemura ku ruhande rwe, ariko n'ubundi ni support byamuha nk'iyo yakabaye abona n'ubundi uriya mwanya atawufite. Keretse bibaye uriya mwanya hari izindi nshingano byamuhesha kuba yakwirengera bitewe n'uburyo asa n'ubugarijwemo nawe mu bijyanye na politike mu gihugu cye, ndetse n'intambara ya FARDC hariya yijanditse. Ego, reka tubashimire rero tubifuriza umunsi mwiza. Imana ikomeze ibane namwe. Yego, sabato nziza.